Kami disengayo ia kaban korna kalian jungi kepalang kebedai berkenika penca hakaban yo ia kaban kerana kalian juga Souvenir komiti jangka palang bulan kelewat HaJaroid. Ayat jika ni paling kon hakabedai berkenika pan. Nagalian juga palang bulan kelewat HaJaroid. Hadir mengilasyan bayar kepalang bulan sedang usaha kedai sepanjang usaha. Berusaha ajar pesan uday ketika Golden Jubilee celebration yang bertajuk kepala. Nilainya pandang, hagi betis di babon, hagi dia kendolan di babon. Berhapen juga tak, layo ia kapan say berbantung di Golden Jubilee celebration committee. Berhagi dia pernah ikan di babon. Hakabedai bagi jipun na kamundagan ni design kumi ko magalong ano ba kasi menca berharu syai isonto ia kajing kia kam isyamro ia kajing kia juga berkumta kum kabalang nganget ia kajing isnai ke jublai ia kabalang nganget ulayo ia kaban kajing syai hakaban sen jong kinong ia pentulun ia kam kajublai por kajong kabalang Nadui padu ibu ngaju kodi di belum sebelum itu terakhir dan biar sana. Kerana bah kabalan bertolong kami bertubru ini kon samla bagi di departemen sebarang. Ia kaba dagawai lesor berdagawai kejimbon. Ia yo ia kaban say ke Golden Jubilee Celebration Committee. Berkumta hadir bagi komiti. Kerana yo ia kaban sumber khat di kami di babon. Isoto babon badero ban say segawai ke komiti. Berkata dari Souvenir komiti, kemenangan dia akan dipor kumu editor joka, renggat tim berjungi editor bon. Dia akan dipor kalian juga Souvenir komiti, nidam Pyllait, bakum kabalan hoy, lapan kerja ke Souvenir. Berada di kerja berjungi ke Souvenir, ia kebapin sayui hari bulan itu terang sayu berlei kebadan kau, berlanya kau. Ringkat kecil terkuat kecil wai. Kuman siyo penyetu eka bentang kebadan ho jongka. Bapin siyo i ngane kenon kecil terkuatokrau. Kendon ki messages ki balayo bantu hantu. Berhari ke Souvenir ki siyo i. Bagindan teki ki bentang ki bakodor bakum kebalang rayo ban yanen bah ki stem rupas tang jongka. Dari penon kami di kentir barang ki rae ke raida. Kita kilong suaman suai, kilong pelong pa. Kita piang yu hadu benin besni. Kita lanjut kita mense pokodor kita bil tumen juga balang. I master PM cipri. I balong ibaran beide jongi. I Mrs. Kibiar bina. Bari Mrs. Bloda Kriam. Kita boleh ulang saya ki hidup nak mana. Berangai tu agisnam kita bandang buat. So pokodor ban biayu iki. Lawa shimno ia lagi jogi be betuan di jogu. Kau beli ia rumah berpen. Ubang ia orang bes kawal juga dikaji ke berkata ke juterai. Tapi siu iru di jinto lagi sekali ke juterai. Nak lihat di departemen kumbang ia orang bu hantu. Ia orang bu lagi artikel. Kibang angkat nama jengkel ku. Om tangan kita jungi kebalang. Habang ia orang perkat kerwedai di kubor. Naga bentar binten top akan ikut saja kan mau ni Souvenir. Mereka Rev.B.P. Ayah pinjam mereka, ayah pulir mereka bernonor kecuali. Bagi sekali kecuali. Bila pendam bagi jintuai hasil bikin perlu dikopor kecuali. Bermusuh ini jimut seperkat dibakia bagi berjeliu. Harga di Souvenir. Nampak kata tahu berkisah mereka. Berkisah mereka kebor, berkisah bersebor berkisah berbau. Boleh kan? Bukan berjumpa, jika mense berjumpa. Bukan nomor berjumpa ku, bahagian mau boleh. Nanti orang sambil boleh dijumpa dengan mense. Jika wepat lese, kita mesti melakukan negeri lese. Jika saya orang sambil bagi kubur, kita berlakukan tu Souvenir. Bisa dorong tidur, kita pun kebalang yang orang bu, orang perkara hantu, mereka orang gaji tenang, orang gaji yang baru kan orang burung ken. Tang yung nung panim yung jogi Jesus Christ. Magalang bukor dong. Tekung bagi layo ikban penbet na kilian juga palang.
bahagian itu pun sopa sekadai hasilnya kepada I wengi kon samlain sejauh ban ai iki artli items kawai ke souvenir but kawai ke memento ya kepada usapi juturai I pastor P.Kharngi sejauh ban pelajeka kakre pun sopa ban kuat ya pastor berkat bayi pastor P.Kharngi inayo ban yang ada cekak katahi pun sopa ban kuat ya miss meda ai shisha karuno beinwa ban ai souvenir memento usapi juturai to boleh lewat kerko. Ihagin ke por shwai ke yo an like in the souvenir or ke por ya ni memento ya soha ke pan ni la paro bangin ya an ke por Ihagin ke por jangan ke step ke ski ka arpunyo trek trong bunai December ajar posan ngapalai yang new souvenir bagi yang momentos haga kerteng ke trong blay pa ublay ko baru blay waman sim khoi amen souvenir wa hagin ke por Kenrada bha yayo ime hagani ke step chungani ke ski rangkat lem ka balang ke chumatrai ke bangit ke jome hagani ke snam ka balang hangi hapo HaJaroid ye ke jingi snai ke chumatrai ke chingalam ke jome yala ke jong ka balang ke bangit leng ba ke san pho ke snam Kadang-kadang senam ko try kapag barang berkiparabangay kiyo manya lekmen ban pendan buram ban ayo ban kraw yami ban ikaching kraw gachama ko try ban ikaching snake ikaching ba ke jame ban ikaching alam ka kraw gachame lengba kini senam bagi post nem ke bala let non shadin ko try Kabalang galong kumne kumagalong Try de ke cingyalam ke chome Bade de ke cingar khuba ke chome ko try Kiba malathe halor ki shakri ke chome Kibalong ki bangai hagani ke balang Bamala penyo pan dia ke snilang bagani ke snam Bakin shakri me ke jing shakri ke bakrapang Ke jongka ko try Hagajing rakhi ke cingdap sun post nam Ka golden jubilee jang ka balang ko try. Kumupait lang bagantang jang ka try ka dem ka balang. Nimdan de ko way pat ka man sim hagani ka step ko try. Tang ka man sim jang ka ching ay mo. Ka man sim jang ka ching snow mo. Bat ka man sim jang ka ching ro yemi ko try ka na. Yewan banit tuit lang kumni hagani ka step jang ka si. Renggat lem bat ka balang ko ka na bagit changa. Ni snow mo try ba mala ay bor. Pat bamalan siya boy talaga jong kabalang len bagi syakri ke chumeki bamala say ko kanran bagin yokan pantulon ni kakam nadugi snem ke bastang hadugani ke snem ke basan pol ko tran men shamlino ko kanran ba id jonga
Mela say bat menan yai say hadu kani ko por ko trai. Ban pendan buram mela ke chong ke teng ke chong me. Leng ba ke snam ka krau. Ban le bagi shatri ke chela trai ki ba mela say ha ke snam karpan. Ban pentulun ni ke chi shatri ka ba karpan. Jong ke chindap san thos snam abale bi de. Mela ai ka bor ki ba ki pendat si bon ki ai ke ai. Bat kum chu ro ko trai. Leng ba ke step ke ngere yo ban pelai. Yau ni souvenir kalau thut sa chicken mau, ye ke history chunga barang, bada long ro ke jingar kui ki badan banta, bada ke bapuri ka ko try. Rekat lamba kini ki memento sa balai behire ki bagi yo an pelaj hagari ke step. Bagan long ka dak churing sa ken mau, ye ke badan banta ko try ka baka barang ka syawet pati day ko try, ye ka banai shiki ko ka dak sa chicken mau, ye ke jingar ki ka golden jubilee hagari ke step. Tuai ko try paman kerku, yakini ki bentang ki baka barang keriyo ban pendem. Tuai ba, unis souvenir bala thut sa chicken ma, kumbalakan ken ma wi ko try babala tente pikiran si bon ki ai ki jingkerku hapo chongka ki na bale bi. Tuai paman yo ban kerku no eka hagari ke step. Bakalong ke jingkerku ka barang ki bangai. Kam hiki londin ko try ke pateng ke ban sowan bakin tiap ye ke smi ke bakrau ke baka balang ke yo ban pendem lang bagi sakri ke chame baka long ko chingr khui ke prabnge ke ban dan bata ban puli ka ko try jisu nge scam ke jing tho baro lang bagi sakri ke chame mela persan hagi man simba ko chame baka long ke chingr ko try kine ke man to sla balai be e changa ke long ke chingr ko jo ni sakan ma Hangno ko try baka balang ke don banai kini ki mementos kini balai be ide chunga hangta kalau ki sa chikan mau pateng ye ka balang ke chule baran hamni kini ke si baka snam jo ni rokhi ye kini ke golden jubilee baka long ke sa chikan mau hadu kata ke si baka por ke maswan pa sa shisi na balai be nes kamera pediam na sa spor ke chinduai ke chin khakar pa chin shukri bare changme bangla duai tu ker khul ke chong balang ke snam ke badangwan Berkhuru kini syakri ke berasa, bagi yo masih bon ke cingerku, lagi cingerku ke bawah terkai banthe, ika barang bagi bangai, lagi bagi ke syakri ke berkentang, haki kerteng ke cinu jisu ngaduai ngelapan, mentah sedikit bom cukup, amen.